Participants of the ID4 Africa annual general meeting said that Ethiopia has set an example for Africa in ensuring inclusive digital identity and accessibility. The conference, which opened in Addis Ababa the day before yesterday, showcases experiences of various countries in digital identity building, and companies with better solutions for digital passports and IDs also presented their products for display. CEO of Toppen Security ማለትም እዚያ ሀገር ውስጥ ተመርቶ ምንም አይነት እጥረት እንዳይኖር የተሻለ ሲስተም ኢሚግሬሽን እና ሲቲዝንሺፕ ሰርቪስን በዚሁ መሰረት የተሻለ የኢሚግሬሽን ሲስተሞችን በመዘርጋት የተሻለ ሰርቪሶችን ለሙሉ ኢትዮጵያ ለማቅረብ ነው ይሄንን ፕሮጀክት መስራት የጀመርነው። እጥረት ብቻ ሳይሆን የሚከላከለው የተሻለ ሴኩሪቲ በየዶክመንታችን ላይ እንዲኖር ለህዝቡም የተሻለ ሰርቪስ ለማቅረብ ነው ይሄንን ፕሮጀክት እየሰራን ያለነው። ፋብሪካው በአለመት ከ5.6 ሚሊዮን ፓስፖርት በላይ ነው የሚያመርተው። ማለትም የሀገራችንን ዲማንድ አስሞልቶ ወደ ውጭም ኤክስፖርት አድርገን ወደ ሀገራችን ፎሬክስ እናስመጣበትንም ታሳቢ በማድረግ ነው የተመሰረተው። Working with our local partner, Ethiopia Telecom, which we provided the enrollment devices and the mobile kits, which allow the citizen abroad the country to be enrolled and also to be engaged in identification. So we've been engaged in this transformation in Ethiopia program. We are providing a good services, and with the authority, local authority, the enrollment and enhancement of the identification in Ethiopia is going very well. Ethiopia is going very well. So we are also reaching the countryside of the country. We are really focusing a lot in the African continent, working in different countries, and we are also investing a lot in Ethiopia, which is a kind of hub for us and a very important place in Africa. We see Ethiopia as a leader in the identity ecosystem. We have seen a lot of new projects coming, especially on the digital aspect. So for us, Ethiopia is really an example, and would be very proud to participate to this dynamic in Ethiopia. A lot of good experiences were shared with the Ethiopia, and in particular the progress and the dynamic around digital identity. For us, it's a beacon. It is one country that we look at, really having done a lot of progress and having a lot of good practices to share, especially in the area of public-private partnerships. ግለሰብ መረጃዎች ተደራሽ እንዲሆኑ ብቻ ሳይሆን በተቻለ መጠን ደግሞ ዋስትና ያላቸው ከስርቆት ከማዛባት ቢያንስ ነፃ የሆኑ ሲስተሞችን የምንከተለው ረጅም ርቀት እንደምንሄድ ያሳያል። ለዚያ የሚያስፈልጉ ምክንያቱም አሁን ዓለም በጣም የተራመደችበት ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የትና የት ነው የደረሰው፣ ሳይበር አታክ እና እሱን ደግሞ መከላከል የምንችልበት አቅም ምን ያክል እንደገነባን፣ ለዚህ ደግሞ የተለያዩ ፕሮግራሞች ስታርታፕ ፕሮግራሞች 5 ሚሊዮን ኮድ እነዚህ ሁሉ ለዚህ አመቺ የተመቻቸ ሁኔታና እድሎችን የፈጠሩ ናቸው።